Member of Parliament Local Area Development Scheme MPLADS ki makhada Manipur da khundariba minority maitai pangal singi oiba conference hall library na chingba yawba matamga chanaba multipurpose community hall ama Lilong Haroibi Turel Ahanbi da leiba Darul Ulum Dar-e Jait Complex da saragani haina Inner Manipur Parliamentary Constituency gi MP Dr. Angomcha Bimol Akoijamna phongdokhre Wafamasi MP Bimol na India Alliance amadi miyamga loinana Modern technology ga loinena sagadariba multipurpose community hall gi sagadauba mafamadu yengsilaba matungda phongdokhibani mahakna hai Manipur da khundariba maite pangal singna tongan tongan mahiram kayada sizinaba yagadaba mawongda sagadaba hall asi handaki parliament session loibaga saba haunaba pandam thamli haiki Yengsin Kongchot atuda sarukya kiba construction committee gi member Mujibur Rahman na MP Dr. Angomcha Bimol bu thagatladuna hai Manipur da khundariba maite pangal community asigi miyoi singna sizinaba yaba matamga chanaba multipurpose community hall ama athubada khudol tamlagani haina achet pathajaba pibiramle masigi damakta community asigi mahut sillaga thagatpa phongdokchari Lilong Kendra asida multipurpose hall ama leitabagi awaba asi ubiduna modern technology ga loinena Feet Chama kun sangba humfumanga pakpa achauba fajaraba multipurpose community hall ama athubada uhallagani haina achetpa thajaba pibiramle haiki Lilonggi library ba miyam sing ai se hek tauge khatba thabak sing jaina intention leiradi mafam da dek chatlaga yengalle duga asing jai ngamoi dogdi ngamoi dum haibu min mayamna vote thadani wa ke sai mudal kya khandi aina tasena tauge na khanba pochi kari nu tawdu se woi tawdoi no aina dori brang se moi se ngam changi ai de ana woi da pada ba tawbu de ai je nei ke kya Lilong gai ki project ani masa ge sidai ne hek vote hek woi ga khanbo wani already aina khalam baga de sig dum khara owner ni kai aina modern ne nei sa je ke no chang mo reli longa amma thawal ge na khin ge na khalam me district ki oina ma ada sina ko na proposal la ko ne committee na haira ko de ge aina ha ma to ko ki so amma su asona kanda ma da ara ki da to long da project ani ni mina dinga ka ne ju kan ha ma kai no Lilong Kendra da sumana chobo project ani ada ni se na ke ne de to hom thok ba hai ta ana sigi su mayam ne yan re ko committee su sina pani hai re ngonda ani pare de ma kom dong tang game si do finalize ro gai su ko se mayam ne yek ko do katna i khud jam chinjen ge le bai se ai na chang mo fam de design to uzai ju te option ga nai ju cinema drama to women ek yeng da kamai sani kai fazani lambi ka he da khalle ba ko ana nganang na join chatlu da me am da rao moina hairam du ga ina tawri du ga am china khena re na design ka nan taw aina taw ko ya architect na taw kamai taw re na sidan handai unazare ko ji da me am su na re du ga an na su na re ko selfie ga ko kanara ka pare sima taw ga khara chi kanu go re mani ku katte na te sa su na hairam Important role from na for your committee na su decision door ko nei ka na te ko so ai na si ma ma se la sai soi de na si ma sar ni design jo ai pe ku le do ai ko ne na din ni ka si do to bi ya ai tu mai sin ni khara to na do di ya lo da hana line up to program khara lai de foundation di under the session ke do pai do ado ko na ba to se to si sai da bi ko lo ko chim khara ai ni ma chao de si sai ji lo de de se ni ai ai de ko chim na ma chao ni ka ni to ya ke ka mai to se ai ai ko discuss ko chim ma chao ma su ai de ka men dum ki lo be ai ba an de sai lo de de dum lo se ni ga ko chai na ma gi importance se mun ha jang ang sum khan be wa ni atu tawra to go do po na te se di khara tawri ne da mong ta na ba sin man chum ne khal na ai ko gi committee ga mo design se ta na o da ju ko khin hai amai to se ge ai ne khan na sin ni amo gi building a ju yen nge ba hai di
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯗꯣꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯤꯕ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯄꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯐꯖꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯡꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯂꯔ ꯍꯧꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯞꯄꯗꯣ लिलोंग प्रजा खकी नते मणिपुर खकी नते अगो लेरिबो मुसलमान कम्युनिटी पुनमकी होइना सिजिननबकी होइना लेरबो मफमनि आरिबा अखोगे इंडियन एलायंस अमसोंग लिलोंग कांग्रेस ब्लॉक की कमिटी की मयामना लमदम मसिदा कोइना होजके हारिबा असिगुंबा हालमा थमननबगिदमक्ता येंगुबदा थीरुबदा लंपी बगदी मफम खुदिमक लेरे अदुबो सेंटर ओइबा मसक मंगान थोकदबा मियाम न कमन ओइना सिजिनबा यागदबा अदुगुंबा सेंटर में ngakpa matamda darul ulumgi leiriba mafam masida करीगुंबा लम मसी पिबीरगदी मसदा थंबा हाइबसे इखोय पुनमकी मानबा वारे नि हाइबो वाफम मसी लाकबा मतुंगदा दारुलुगी कमिटी अमसुंग जनरल बॉडी कौरगा मसीगे रेजोल्यूशन लौग्रे अमसुंग लम मसीगे दमक्ता साबे याबगे दमक्ता नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होइना आई बोइना पीजग्रे अदो मसीगे कना गुम्बा मना कंप्लेंट तौरकनी हाइबगे थाजब लेते मरमदी हाइबो मफम मसे लिलोंगी है तुरेन मकोक तगने तुरेन मचिन भौजी किलोमीटर तरुक ने किलोमीटर तरुक सांगवची खिता पाइदना ओन बदा सिदालुंगे गेट एक मपाजे से किलोमीटर अहुम होइबा सोमदगी कुमथकदसु किलोमीटर अहुम सोमदगी हाइगेलपदसु किलोमीटर अहुम होइबा सुमैना नोकोंग नोंचो येंगलकपा मतमदसु सेंटर होइबा म्याम पुन्नमकना खंगरबा अमसुंग मफम मसे सेंटर होइनरबा अमसुंग मरकजगी थबुक थौरम पूरिबा मियाम बितिनफम अमसुंग मियाम न सिजिनबदा हेदोक थुदोंग खोमाय चारदबा पार्किंग की मफम मसे इदगा लेरे दारे जतिन मसिक के अवांग थंगदा सिदा इखोगी फील्ड लेरे पार्किंग सोमदा पुखरी पब्लिक पोल लेरे सोमदा सागलगली बसने स्टूडेंट सिंगी स्कूल लबा क्लास 10 भौ के लेवल दे पुखलकना न बहाइना दारलुंगी नौना कंस्ट्रक्ट तोबा दारे जतिन कॉम्प्लेक्स करियो हाल ने अदना हारि बसिगे मफम मसदा हारिबा कम्युनिटी हाल म थंबा हाइबसे मसदा मयाम पुनमक्सु लोइनमकना अयाबा अमसुंग अपाम्बा ओइरंगनी हाइबसे थाजै मयाम ऑनरेबल साना ngasi che फाइनल तोबिरगा हारिबा मफम मसदा थबुक यामना थुना पांगथोकपसे लम मसिसु एक्स वाई जेड इखोय सिगी थांगनबा सिदगे मखोयना कथोरकपा मफम लेसा सिगी मफम मसे अदुबो मखोयगी मिंगदा थमद्रे हारिबा दारलुंगी मिंगसरा ट्रस्ट की मिंगसरा थमलबा हारिबा सिगी मपु कनामता लाक्पे यारोयदबा एक संसार से लेरि फावदा लम सिगी आई मपु नी हाइना चोंथोरकपे यारोयदबा अदुगुंबा क्लियर ओरबा लम मखतगे मसिदि लोइनमक वखल लेनरबा करिनि अदना मसद चिंगनबा लेतना अमसुंग लेरिबा म्यांग अपाम्बा से की 30 लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेबा इंडिया अलायंस की कर्मी सिंह लोइनना मद्रसा दारुलुंग की मनिंग लेबा दारे जदिद कॉम्प्लेक्स ता जुजी के ऑनरेबल एमएलए ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबिरिबा निना हंगचरबदा डॉक्टर कोइजम बिमल सिंह लंगिरक्तुना हारिबा लमदम सिगी तनतना मणिपुर खुंदारिबा कम्युनिटी असिगी की मिपुं खुदिंगमक सिजिनबा याबगी मोंदा मल्टीपर्पस हॉल अमा मफम असिदा खुदोल तंबिरगनी अथुबदा जात्रा तौरगनी हाइना मियामगी मफमदा चेत थाजबि थाजबा अमा पिबिरंबसी लिलोंग प्रजा सिंगना मणिपुर लेबिरिबा मैतै पंगल खुनाय अमसुंग मणिपुर मसापुंद लेबिरिबा प्रजा मियामगी महूत सिंजरगा थोदो हंदोना थागतपा फोंदोकसबगा लोइनना यामना चेत थाजबा अमसुंग आशा अमगा लोइनना अखोइना अथुबा मतमदा हाइरिबा मल्टीपर्पस हॉल असे हाइरिबा मफम असिदा सुक्सोय सोयदना अखोय उबा फंगहनबिरगनी हाइबगिदमक्ता ऑनरेबल एमपी बखोइना हनियाय लेतना हन्ना हन्ना थागतचै अदुगा हाइरिबा साबिगदौरिबा मल्टीपर्पस असी मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल असी मसी लांगनबा होटनबदा अखोइना मतम कयागी ममांगदगी लाइबक किबा हाइगद्रा अखोगी 30 लिलोंग एसी असिदा मल्टीपर्पस वेबा कम्युनिटी हॉल अमा फबंग सी फवद लेतबा अदुबो अखोगी इकाई खुमनजरिबा ऑनरेबल एमपी ना अखोगी प्रजा मियामगी अवात पसिबु उबिरगा मतम सिगी यामना चाना चुनबा यामना मीडिया मतम सिगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोइनना मल्टीपर्पस वेबा मोंगदा लाइब्रेरी
कम्युनिटी हॉल अमसुंग कॉन्फ्रेंस न चिंग कॉन्फ्रेंस हॉल न चिंग पुलप पुन्ना अमलगमेट तौरगा अदुम स्ट्रक्चर अमा यामना चाव स्ट्रक्चर अमा 120 by 65 feet की स्ट्रक्चर अमा प्लिंथ एरिया दा थंबीरगा मसिदा अथु मतम मियाम खुदों तंबीरने हाइना मियाम फम दा चेतपा थाजबा थंबीरम बसे अखोगी लिलोंग दा लेबिरिबा इंडिया अलायंस के कर्मी सिंह अमसुंग लिलोंग प्रजा सिंहना अमुकसु हन्ना हाइनिंगा लेतना एमपी बु कंस्ट्रक्शन कमिटी की माइकई दगिसु हन्ना हन्ना थागतचरी थैंक यू।